Ajde, nadolazite. Već spomenuta gradska omladina koja je imala i omladinsko naselje, omladinske radne akcije Sava, znači ogromne kapacitete i lokacije. Jedna lokacija za njihovo knjigovodstvo je bila tu jedan stan od 150 kvadrata, ovaj prvi balkon. I onda kad smo tamo imale problema u Gajevoj, dali su nam tu na korištenje jednu sobu i nikoga nije bilo drugog osim njihove arhive. Mi smo onda promijenile bravu i uselile se u taj stan. Sa ženama? Za sklonište za žene. Prvo, znači ovo je lokacija prvog skloništa u istočnoj Europi. To je najbolje čuvana tajna, 16 godina. Dakle, niko nije znao da su tu žene i djeca i da sklonište je tu na ovoj lokaciji. Da bi na kraju, nakon 16 godina, grad greškom objavio našu adresu, mi smo morali iseliti i unajmiti neki prostor. Kasnije nam je grad dodijelio novi prostor. Znači, ovdje je bila jedna velika soba i još par nekih ureda, bila je igraonica za djecu. I kad smo skvotirale, zauzele prostor, onda smo to javno objavile u novinama. Napisale smo nakon godina rada na SOS telefonu, ne možemo više slušati na telefon žene i njihove potrebe za hitnim smještajem i mi smo se odlučili na svjesni čin građanskog otpora i zauzele smo taj prostor za građanski neposluh. Taj takozvani parlament mladih je imao razne planove, biznis planove. Bile smo znači pod prijetnjom deložacije sve te godine. Znači u doba rata mi smo imali sklonište, trebalo je kad je uzbuna ići sa ženama u sklonište što se tiče ratnog, tu negdje nasuprot sam ja baš bila kad je bila prva uzbuna u Zagrebu, išli smo u sklonište. U jednom trenutku je jedan muškarac čak uspio, muž praćenjem žene, uspio je doći tu, bio je provalio i držao sve žene i djecu i radnice skloništa pod prijetnjom sa žiletima sa britvom. To je bio jedini stvarno tako ozbiljan napad. Mi smo se morale odseliti iz Gajeve jer smo im skvotirali prostor i onda smo uselile sa SOS telefonom u ulici Crvenog križa gdje je bio stan od bake naše aktivistkinje Jasenke Kodornje i tamo je nastavio raditi telefon do... Telefon je počela do 10 godina posle. 10 godina je radili bez skloništa i onda smo se mi razdvojile zapravo. 92. smo se razdvojile na dvije organizacije. Da. Mi smo bili telefon, zapravo mi smo bili servis od ovoga skloništa. I onda kako žene ko žene i onda smo rekli mi ćemo se svoje sklonište, oni su svoje telefone i tako smo se mi razdvojili. I onda Međutim, još uvijek to je bila vrlo tajna adresa, znači niko nije znao za nju, ali smo imale telefon na koji su se javljale i druge žene koje nisu bile u skloništu i onda su kolegice se nalazile ili u drugim ženskim grupama ili u kafiću. Tako je radilo face to face savjetovanje u to doba. Da bi se onda 1997. godine odlučile odnosno dobile neka sredstva od Heinrich Böll Stiftunga i na 4 godine iznajmile prostor u Radničkom dolu gdje su Centar za žene žrtve rata i Autonomna ženska kuća zapravo započele prvo žensko savjetovalište koje radi i danas, ali u Kralja Držislava broj 2. Možda samo reći kako je sklonište izgledalo, kad zamislite prvo sklonište, kako su kreveti bili, kako su bili... Pa dobro, ajde sad da ne idemo u detalje. Možete zamisliti kako to na početku, imate puno žena, doslovno, neću reći... Nekad je bilo ukupno u skloništu 23 žena i djece na 150 kvadrata. Sve su funkcionirale, bile su međusobno solidarne jer su znale da je to njihova jedina opcija. Znači, negdje
12-13 djece i tako. To je, znači uvijek je u skloništu bilo vrlo živo i zapravo imalo je jednu, za razliku što je rekla Sanja Sarnavka, imalo je vrlo pozitivnu atmosferu i vrlo, jel tako, jedna onako solidarnost. Zapisnik koji se zove Skvoterski dani, Aida Babić ga je napisala. Ja sam bila jedna od nas 3 smo prespavali. To je bila vrlo uzbudljiva noć, odnosno popodne, kada je došlo, 10-ak žena je došlo, tajno, sve je opisala predivno, negdje to treba objaviti jer je urnebesno. Tu smo se uglavnom šuljale okolo, pa smo se našle u kafiću, ušle gore, nešto petljale oko brave i onda su 2, Mirjana Čupić pokojna, ona je još jedna, ne znam ko je, otišla i promijenile smo bravu. Dakle, mi smo trebali iz one gajeve gdje smo bili ovdje doći u jedan mali sobičak, od toga velike kvadrature, u malu sobicu u kojoj je računovodstvo i raditi zajedno na telefonu, razgovarati dok tamo računovodkinja radi. Dakle, izbacivali su nas. I uglavnom mi smo onda odlučili ne, skvotirat ćemo. To mislim onda je bio trend zapravo skvotiranja, mislim po Berlinu, ne znam i gdje. I uglavnom, kada smo ušle unutra i niko nas nije vidio, a to isto veče su manekeni, bal manekena u onom hotelu, ne znam kako se zove, uglavnom Umah, veliko, svake godine su radili prodaju torti i novac onda prikupljen za nas, za sklonište. U stvari predsjednica je bila moja susjeda i znala je za telefon, podržavala je i rekla je pa ne, ove godine ćemo mi to dati vama. I ja sam trebala otići tamo i pozdraviti. Ja sam rekla ne dolazi uopće u obzir. Idemo ovdje skvotirati. Ovo otišla je Dafinka. Naša, i onda 14.12. da. 90. Ali zato sam ja bila tamo. A novu godinu smo 91. Ali čekaj još da ovo je dobro što je ona rekla. Sa velikim očekivanjima, šta će nam donijeti 91. A došla je Sonja Drljević iz Beograda je došla, koju ja nisam otišla dočekat. To je kolegica koja je radila isto tamo ženski lobby, ne znam što, nego je moj suprug joj je dočekao, ali sam ja ispod nje uzela 3 madraca. Cura jedna je sa malom peglicom otišla k meni, otvorila frižider, izvadila svu klopu što smo imali, antenu za televizor, toaletni papir za obrisati ruke, jastuke, plahte, te madrace i vratili se nazad. Oni su rekli, to u peglicu je to sve stalo. Kako to? To smo imali sve. I kad smo se vratili, još nas je tu bilo 10-ak, onda su cure otišle, a nas 3, znači Mica Desnica, pokojna Mirjana Čupić i ja smo ostale, namjestile se prespavati. Ujutro. Čekali smo policiju da dođe, odnosno da nas neko drugi dan je, ali šta smo zatekli? Ovo je interesantno. Ovo je bilo zapečačeno, ovo što se vidi prvi kat ovdje. Zapečačena, to je bila konferencijska dvorana u kojoj je bila dokumentacija Ora Save. Znači omladinskih radnih akcija, to tek kasnije. Drugi dio, onaj koji je na Nikolićevu, ili kako se ova već ulica zove, Teslina, tu je bilo nekoliko prostorija i bila jedna ogroman hodnik, znači samo WC je bio, a u jednoj maloj prostoriji je bio šaperograf. To je bilo onda najpisača mašina i šaperograf je bio najvažnija stvar. I uglavnom mi smo tamo još je bilo nekoliko tih prostorija, a drugi dan se dogodilo to da je došla žena, mi smo očekivali policiju naravno, međutim je došla žena koja radi tamo. I mi smo samo otvorili malo onako i rekli smo... Da, ne, mi smo rekli ne, slučajno, odbite, ovaj stan je zauzet, to je sve gotovo. I sada, Dafinka nam je rekla, ona je odvjetnica bila naša, jel? Ona je rekla, znate šta cura, ako dođe policija, jer ona imala iskustva s policijom, bila je u većoj policiji, rekla, na pod i samo ništa, samo ovako. I ja sam poslije, znate, one sve prizore kad ih ovako vode i okolo, i mi smo mislili, Bože, ako dođe, ali dobro. I onda su počele dolaziti druge cure i uglavnom policija nije došla, ja ne znam uopće kako se to... Tako je, odmah je došla prva jedna žena. A za ovu sobu smo raspečatili, Nina Pečnik je onda bila, psihologinja, njen je dečko došao, svjedok
zapisnik. Mi smo raspečatili sa zapisnikom, mislim sve onako kako kulturno kako treba. Odavci, bilo je zanimljivo da smo tu nosili stvari i slično. Jednom je policija zaustavila i pitala, legitimirala je te naše podržavatelje. Ispalo je da su 3 doktora znanosti bila. I da je bilo i muškaraca. Oni koji su naši provjereni bili. Dakle, seržant dvornik Nenad Zakošek i još jedan s doktoratom. To su bili naši nosači. I Ognjen je bio nosač od Biljane. Tako, nama je bilo to sve skupa jako ali htjela bih kreativno. A poslije se ono uredila i kupaonica i to sve. Rad na SOS telefonu, rad u skloništu, sve je bilo volonterski. Novac koji smo skupljali, to je bio onaj neki mali novac za neke... Za režije, nešto. Režije tu i tako. Struju i to nešto. Šta je sad tu? Tu je, kad smo mi dobili novi prostor jer su nam otkrili, tu je ušla Hrvatska udruga za mirenje. Ja mislim. Koja je protivna, nakon potresa je to, evo vidimo nešto, nema ništa izgleda. Oni su odselili i ne znamo šta je s tim. Evo, nešto se renovira. Nisam shvatio, čiji je to bio prostor kad ste vi ušli? To je bila omladinska konferencija. Gradska omladina je imala prostor tamo i ovdje. U prolazu, Balkan prolazu. Znači imali su puno, to je jedna velika društvena organizacija. Pa sve. Zapravo pravo knjigovodstvo im je bilo u Balkan prolazu, a ovdje su imali tu arhivu. Ora Sava. Poslije su nas... Iz Republičke, poletimo Republičku, a studentska je imala studentski list. Ovo je sve gradska omladina. Mi smo na Trešnjevci bili u prostoru općinske omladine, Saveza socijalističke omladine Hrvatske. A ne socijalističkog saveza onog... Općinske omladine. Savez socijalističke omladine Hrvatske, a ovo je Savez radnog naroda, ali to je druga stvar. To šta je dalje, dakle to je bio prostor. Oni su se, znači, kao i u Sloveniji, počeli otvarati za civilno društvo, pa su tu bili Svaruni, zelene akcije i sve. Omladinska štampa i sve drugo. Tako je. Znači u općinskoj tamo, to je ona jedna zgradica, to je bila Končareva 70. Zapravo... To je unutra, pa bila je policija prije. Ne. Pa bila je, pa znam. Poslije je bila policija, prije je bila, nema veze, mi smo bili u općinskoj, u omladinskoj. Tamo je bila jedna velika prostorija za edukacije i to je isto bilo... Konferencijska dvorana je gore bila, velika, jer smo imali tamo večeri poezije, kazališne predstave i projekcije filmova. U jednom malom dijelu. I mi smo imali samo jednu sobu. Mi smo imali jednu sobu, da. Ali smo mogli koristiti gore, to gore. Dakle, to je bila zanimljiv odnos tih velikih mastodontskih društvenih organizacija i nas prvih civilnih inicijativa, gdje nije se znalo na kojem terenu radimo. Jel, kao što je rekla Slavica, tražili smo da budemo njihova programska aktivnost, da bar nekako nas pokriju financijski. Ali stvarno treba jednom, to nema veze s ovom temom, ali treba jednom reafirmirati te Savez radnog naroda i Savez socijalističke omladine, jer iz njih je zapravo sve krenulo. Sve ono što je danas dobro je krenulo odatle. Ali bili su... dali prostor, nismo mi bili... Oni su bili jako birokratizirani. Evo vam primjer, kad smo mi htjeli obilježiti 8. mart 89. na Cvjetnom trgu. I mi smo tamo dogovarale, oni su se isto motali jer su radili do 3. Funkcioneri. Omladinski funkcioneri. I onda nam je Dražen Nikolić, psiholog, poslije u biznisu, on nam je rekao kako ćete ići na Cvjetni trg na obilježavanje 8. marta, jer doći će Milošević pa će organizirati onaj njegov skup. Miting. Oni su se tresli od straha. Mi smo rekli da, na Cvjetnom trgu imamo štand o ginekologiji i tako. Ko je Milošević? Slobodan? Da. Dakle, oni su se tresli, ti rukovodioci. Politike su bojali. Oni su se bojali, a mi smo rekli mi idemo za 8. mart i tamo imali smo štand, imamo i sad fotografije i tako. Dobro, ali u tim strukturama je bilo ljudi koji su išli nama na ruku. Ja znam, mislim, jer smo mi puno intervjua davali. To je bila jedna dinamika. Bilo je koji su baš izrazito išli
Mislim da Ali moglo se naći. nije bilo zakonskih, kako bi rekla, okvira. Mi smo tad izmišljali. Kao što znate, osnivao se UID, osnivale se stranke. Svi smo u svemu sudjelovali, izbori. Da, to je bilo vrlo dinamično. Ali evo recimo Svarun koji je krenuo 86. je dobio prostor na Trnju i neko vrijeme smo tamo mogli organizirati aktivnosti. Isto u omladinskim. Dobili. Samo na Trnju. Da. Trnje je bilo relativno otvorenije. Zapravo trnjanski kresovi su krenuli u to vrijeme, zato što su tamo bili neki ljudi otvorenijih pogleda. Međutim, kad smo mi pokrenuli inicijativu za civilnu službu, dakle dok smo bili protiv nuklearki, biciklističkih staza, dok smo govorili o feminističkim inicijativama, to je još nekako išlo. Kad smo pokrenuli inicijativu za civilnu službu, to je bilo 88. To ja znam post festum iz arhiva, je dakle da smo mi dobili negativne izvještaje SDP-a, službe državne bezbednosti, jer je to bilo percipirano kao akcija protiv Jugoslavenske narodne armije. I mi smo iznijeli peticiju za civilnu službu i na Cvjetni trg. Pratili smo postupke protiv Jehovinih svjedoka koji su bili tada u Vojnom sudu, danas Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Tamo sam prvi put vidjela Fumića jer je on radio za vojno tužilaštvo. Dakle, tu smo izgubili taj prostor na Trnju. I dapače, oni koji su nas do tad podržavali na Trnju su izgubili svoje pozicije. Jer su dali nama prostora, za nas se pokazalo da smo sumnjivi. I onda je bilo jako teško za Svarun dobiti novi prostor. Neko vrijeme smo bili skroz bez prostora, pa smo na sveučilišnu konferenciju nekako prešli. Dakle, to su bili stalni pregovori. To je, nije da su oni nešto inicirali. Mi smo samo pitali i onda bi oni rekli pa okej, ajde, okupljajte se tu. Mislim, sastajali bi se i radili. Ali teme onoga vremena, 80-ih, bilo je ovi ljudi koji su bili zatvarani, Šeks, Mesić, na primjer, peticije za oslobađanje. Šešelj, molim lijepo, potpisivale su se peticije za njih, a ono što je bilo isto velika tema, smrtna kazna, protiv smrtne kazne. I treće, to je civilno služenje vojnog roka i naravno nuklearke su bile velika tema 80-ih gdje je puno aktivista odlazilo u Europu, u mirovne kampove. Znate da je bio veliki Greenham Common u Britaniji i tako. To je bila klima. Naravno bio je punk pokret, bio je Eurokaz, bilo je svega puno živog i samo smo trčali sa raznih kulturnih događaja na ove civilno-društvene akcije. Možda jednu samo malu crticu koja mi je dirljiva i koju pamtim kad sam prvi puta došla u sklonište, kako su cure rekle koliko je to bio mali prostor i zato sam rekla i sužen, i tu su bile žene i djeca, da, i obično se pazilo do koje dobi su djeca muškoga spola. I sad je bio neki dječačić, možda ima 8-9 godina i sad ga ja pitam, a oko njega je trčalo 10 djece, vrištalo, znaš, on je bio najstariji, najveći. I onako velim, pa kako si ti tu u svu ovu djecu koja vrišta oko tebe? I on je meni rekao, meni je to predivno, ja prvi puta u životu po noći spavam jer znam da ne moram biti dežuran i bojat se hoće li tata tući mamu. I hoću ti reći, dovoljno ti je jedna takva mala priča pa da znaš zašto je važno neko sklonište i za djecu gdje nekad ni ne mislimo koliko nisu samo sekundarne žrtve nasilja, već on cijelu noć doma nije spavao jer nije znao kakav će tata doći doma i što će biti s mamom i on spava u toma takvih priča i naravno 1000, htjela sam vam reći, ti ideš iz najboljeg jel te ova djeca gnjave, misliš da će ti se mali potužiti. Te žene su neke znale kod nas spavat. Neva je imala jednu Carmen, slučaj Carmen, koje, mislim, sulud je muž bio. Imala je 3 kćeri, ova najstarija imala 16 godina. Ja sam išla na, kak se to zove, na centar za socijalni rad s njom i mala je uskočila u taksi s nama. I, mislim, pratila nas je, naravno. I prvi put sam doživjela da je ta žena
koju smo mi sa telefona došli u pratnji imala satisfakciju da neko nju zastupa tamo. Jer su je tretirali ko maloumnu. Muž je šarmirao sve tamo i mislim, a kod Neve je spavala, a muž je imao takve fiksne ideje da ona može materializirati 1000 maraka, ne znam. Ajde se napni se, mislim to je ona pričala, i to će se tu materializirati. Mislim, maltretirao je ono beskonačno. Međutim, ovdje je bilo znači sklonište SOS u ulici Crvenog križa. Tamo je blizu jedan zlostavljač stanovao, znali smo mu adresu, onda smo se preoblačile da nas ne bi prepoznao s ove adrese na onoj adresi. Jesam i čučali bi. A imena smo menjali, on traži koji hoćeš, svi smo zaboravili pa smo zapisivali kako se zovemo, tražimo ovo, tražimo ono. Da.